Mana ishobora byose ni ibitero karabutaka by'igisirikare cya M23 byo kubohoza umujyi wa Uvira, dore ko uyu mujyi wamaze kujya mu biganza by'intare za Sarambwe. Iza Sarambwe zirakomerwa amashyi n'abaturage muri uyu mujyi, ndetse ibintu bisa naho bisubiye irudubi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tata ndetse n'ibifaru biremereye cyane tankari n'izi ntambara zo mu bwoko bwa BMW byamaze kugaragara neza ko byamaze gusosoroka mu misozi ya Sange, Fizi ndetse n'ahandi. Ikibaya cya Ruzizi kiri kugaragaramo umurongo w'abasirikare benshi cyane ba M23. Uvira Tombe, abaturage bari ku butaka bwa Uvira bakomeje gukinga amaduka yabo mu gihe akavuyo k'abazendo n'izindi ngabo ziri kugaragara muri uyu mujyi ziri kwirukanka amasigamana zishaka no kubasahura. Ibibombe biremereye cyane byongeye kumvikana nyuma y'amasaha make cyane habaye agahenge benshi cyane bibaza icyo kari gahatse. Kuri ubu ngubu ingabo z'abarundi Wazalendo, FDLR, abacancuro, FRDC, ingabo za Tanzania, aba bose nibo bari kwirukanka amasigamana. Bamwe bari kuyoba bagasanga ubwabo batangiye kurasana nyuma yo kwikangana. M23 yabaciyemo ibice byinshi cyane, barirukanka amasigamana basiga ibikoresho mu gihe za Sarambwe zikomeje kugenda zibyigarurira. Kuri ubu ngubu imirambo y'abasirikare iri kugaragara ni myinshi cyane. Wazalendo ziri kurasana n'ingabo z'abarundi nyuma yo kurwanira amaduka amwe n'amwe akinguye kugira ngo babone impamba bacikana, nyuma y'uko kandi amakuru yavuze neza ko umupaka wa Gatumba wo kugeza kuri ubu wakomeje gufunga, maze izi ngabo zikaza kunyura ku mupaka wa Kavimvira zihungira i Burundi. Inkuru zirakomeye cyane, ibitero bikomeye cyane byongeye kwifashisha indege zo mu bwoko bwa C-4. Izi drone zakuwe mu Bushinwa n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo zongeye guhanurwa uko zari ebyiri ubwo zije kugaba ibitero bikomeye cyane mu birindiro by'ingabo za M23. Ibitero karabutaka by'intare za Sarambwe byongeye kugaragaza neza ko nta uzahagarika uyu mutwe wa M23. Ubu tuvugana byamaze kumenyekana neza ko itegeko ryatanzwe na General Sultan Makenga ko iza Sarambwe zigomba kwatakana ndetse n'imbaraga zikomeye cyane zikisubiza uyu mujyi wa Uvira, mu gihe Tshisekedi akomeje kubabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje kugenda acinya inkono kugira ngo arebe ko yabona inkunga y'amahanga. Ubu tuvugana inkuru iremeza neza ko ibitero bikomeye cyane biri kwifashisha ubutaka bikomeje kugenda byirukana izi ngabo z'abacancuro nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaragara. Amashusho arakomeza kwerekana neza ko igisirikare cya M23 kitari kuvugirwamo ndetse kitari guhagarikwa na gatoya, nyuma y'uko ingabo zaje gutanga umusada ziganjemo Abarundi, Tanzania, aba bose n'abacancuro bari kwirukanka amasigamana. Ku rundi ruhande kandi turakubwira neza ko mu bice bya Rucuru naho hakomeje kugaragara imirwano karabutaka, aho iza Sarambwe zikomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za Kongo ndetse na coalition zifasha, ariko kandi zikaba zikomeje kugenda zisubira inyuma ku buryo benshi bibaza icyabaye muri izi ngabo. Rucuru ibintu byakomeye cyane, amakuru aremeza neza ko abasoda b'u Burundi bongeye kwicwa baboroga nk'abana nyuma yo kuba M23 bafashe muri operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'abakomando b'uyu mutwe. Nuko banga kugirirwa imbabazi baza kwicwa bamanitse amaboko. Ibintu bivugwa neza ko M23 yababajwe ku buryo bukomeye cyane n'ibyo perezida w'igihugu cy'u Burundi yavuze ku munsi w'ejo asa n'uwihimura kuri M23. Indege z'intambara ziracyategerezwa ko zikomeza guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibintu M23 ikomeje kuvuga neza ko igihugu cy'u Burundi kigomba kubizira ndetse kikaba cyaryozwa ibi bitero gikomeje kugaba ku butaka bwa Kongo nk'uko amakuru abigaragaza. Inkuru iravuga neza ko M23 yamaje kwemeza neza ko igiye kurasa ku butaka bw'u Burundi ndetse ikaza kuhatanga isomo rikomeye cyane, mu gihe iki gisoda cy'u Burundi cyaba gikomeje kuba indiri ndetse no kuba hahagurukira ibi bitwaro kirimbuzi, nubwo M23 bigerereye ibiritagura ndetse ibishyira ku butaka. Urupfu rw'abasirikare bagera kuri 36 b'igisoda cy'u Burundi ndetse na Wazalendo zitabarika nibyo byaciye intege iki gisirikare cya Kongo cyongeye kugaragaza neza ko urugamba aho rugeze ari handi umwana iranyina ntiyumve, kandi hagaragaye amakuru avuga neza ko abaturage benshi basa n'abari kugambanira iki gisirikare cya Kongo kubera ko basa n'abifuza ko M23 yakongera kwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Biri gutuma amakuru atangwa ndetse abaturage benshi cyane bafite amatelefone bahawe na M23 bakomeje
gutangira amakuru ku gihe, hakurya mu misozi ya Fizi inkuru zikabagereraho ku gihe. M23 yongeye kugotera mu ruziga izi ngabo zose ziri mu mujyi wa Uvira, hatangiye gusohoka bake bake berekeza ku mupaka wa Kavimvira aho bari gusubira ku butaka bw'u Burundi. Nubwo bimeze gutyo ariko M23 yatangiye operasiyo karabutaka zo kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Inkuru zigezweho nanone ziragaragaza neza ko ikibuga cy'indege cya Kavumu cyakomeje kugenda kigabwaho ibitero karabutaka n'igisirikare cya Congo FARDC mu mirwano ikomeye cyane iri guhuza iki gisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abarwanyi ba M23 muri operasiyo karabutaka y'iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Izi ngabo za leta ya Congo ziri kugerageza kuba zakisubiza mu gihe hashize amezi menshi cyane iki gisirikare cya M23 cyakontorora ndetse cyakoresha. Biravugwa neza ko M23 yagaragaje ubundi buryo budasanzwe bwo kurinda iki kibuga. Bivugwa neza ko hashobora kuba hari n'ubwirinzi bwo kurinda ikirere budasanzwe. Ibintu byagoye cyane igisirikare cy'u Burundi cyari kiri kugerageza gufatikanya n'abacacuro kugira ngo babashe kuba baharekurira ibibombe bikozwe na drone za kamikazi. Ubu tuvugana imbunda zirasakure za 1255 ndetse na 122 izi zikomeje kugenda zitangira gusheringa mu madefensi atandukanye ya M23. Ariko kandi inkuru y'akababaro ni inkuru ikomeye cyane, inkuru yabereye Iminembwe. Ese ninde uzatabara ubu bwoko? M23 yakoze ibishoboka byose itabara bataricwa benshi, ariko hari hagaragaye operasiyo zisa zapanzwe n'igisirikare cya leta ya Congo zo kurasa ndetse bakababaza ku buryo bukomeye cyane abatuye Iminembwe ndetse no mu bindi bice by'inkengero zaho. Amadubu twirwaneho nayo ari mu kazi cyane, ni nayo yafatikanyije na M23 kuburizamwe igitero gikomeye cyane cyari cyagabwe ku birindiro bitandukanye, aho abawazarendo bivugwa neza ko bari no muri operasiyo yo gushaka inka zo kurya, dore ko abanyamurenge babagoreweho. Amadubu ndetse na M23 ubu twavuga neza ko aribo bari muri defense zabo ndetse zitajegajega, mu gihe Poezero yakomeje gukontororwa n'umutwe wa M23 ndetse n'ibindi bice. Inkuru zigaragaza neza ko ubu aho bigeze igisirikare cya leta ya Congo ndetse nabo bari gufatikanya barimo FDLR, ingabo z'abarundi, abadede ndetse n'abandi. Aba bose icyo bari kurwana nacyo nukuza bagashimaho bagasanga ntabwo bikunda, mu gihe M23 iri kubasanga mu defense zabo igasunika paka ruguyemo, maze bagasubira inyuma birukanka bagashwiragira ndetse mu misozi. Ibintu biri no gutuma bahatakariza bamwe mu basirikare ndetse n'ibikoresho bitandukanye. Kugeza ubu ntabwo nabura kukubwira ibikomeye cyane byongeye kuvugwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi baravuga neza ko ariyo yaganiriye n'umutwe wa M23 kugira ngo babe bafungura Goma International Airport. Iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyari gifunzwe mu gihe kingana n'umwaka kuva iyi mirwano yaba. Iki kibuga cyabereyeho imirwano karabutaka, cyari kiriho ingabo agayishi n'agayishi ndetse ngira ngo murabyibuka nk'ibyabaye ejo ubwo ihuriro ry'ingabo ryafashaga igisirikare cya Congo ryakubitirwaga ahangaha ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse higanjemo abazungu b'amercenaires n'abandi. Ubu biravugwa neza ko nyuma yo kwangirika iki kibuga cyari cyatezwemo n'imitego karabutaka, amakuru aremeza neza ko gishobora kuba kigiye kongera kwifashishwa. Abi Kinshasa ibi ntabwo bari kubyishimira kuko bavuga neza ko bisa nkaho M23 iri kugambana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze amabuye bemerewe na M23 akazajya anyura kuri iki kibuga, mu gihe ubusabe bwa Kisekedi bwo gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'ibindi busa naho butacyubahirijwe nk'uko biri kugenda bigaragarira buri wese. Inkuru zirasobanura iki? Inkuru ziravuga neza ko mu gihe Kisekedi yabaranga yashobora kwisangamo M23 yahaye ibirombe igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bakorane ibijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, mu gihe Kisekedi we yashakaga kubigurisha abigurana intwaro ndetse n'abasirikare bo guhangana na M23. Kuri ubu benshi cyane bari kwibaza uko ibi biza kurangira, gusa ntago byoroshye. Mu mirwano nanone ikomeje kubera muri Fizi ndetse no mu bice by'ikibaya cya Ruzizi ndetse n'ahantu nka za Makabora hakomeje kugenda humvikana ibiturika. Benshi baravuga neza ko ikomeje kugenda ihitana
n'abarundi batagira umubare muri iyi mirwano, ibintu bikomeje kugenda binatera icyuka kibi hakurya i Bujumbura. Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, akomeje kurebana ayingwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi bapfa kohereza abasirikare batapanzwe, ndetse bisa naho bakomeje kugenda barenza umubare bari bemereye perezida Tshisekedi, ndetse binahurizwamo n'ibyo yabemereye birimo amabuye y'agaciro. Gusa General Neva ashinjwa kuba ibi yarabyikubiye, ndetse ari nayo mpamvu bamwe mu basirikare bakuru batari kumva iyi filozofi yo kurunda ingabo ku gihugu kitari icyabo, ndetse zikaba zikomeje kugenda zihatikirira. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane ku bijyanye na balkanizasiyo, iringanizwa cyangwa se icibwamo by'ibihugu binini cyane, by'umwihariko ibidafite umutekano, kugira ngo bize kugenda bibungwabungwa ndetse binakontororwa ku buryo bukomeye cyane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itegetswe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bagiye bavugwa mu bitangazamakuru rutura, ndetse agarukwaho n'amahanga bitewe n'uko igihugu cya Kongo gisa naho cyamaze kumunanira, ahubwo akiringira ko abanyamahanga ndetse n'abandi azishyura, ndetse abazaha amabuye y'agaciro aherereye kuri ubutaka bazaza kumufasha kurwana ndetse no kuyobora iki gihugu, mu gihe asa naho adafite byinshi cyane aho abaturage be. Amakuru aremeza neza ko byamaze kwemezwa neza ko balkanizasiyo cyangwa se uburyo bwo gucamo igihugu cyabuze amahoro bushobora gukurikizwa kuri ubutaka bwa Kongo, Uvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye birimo Bukavu, Goma, Sake ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Aha hose mama yagiye yigarurira, ikaba yabasha kuhashakira ubwigenge, ndetse ikaza kuba iba imwe mu mpamvu zikomeye cyane Kongo yacikamo ibice bibiri. Balkanizasiyo ikaba irabaye, ndetse benshi bavuga neza ko yateguwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Tshisekedi agakomeza kuzutaguzwa ndetse ajurajuzwa azenguruka ibihugu mu gihe batamubwizaga ukuri. Ibi kandi benshi bavuga neza ko byari bikwiye, kuko ubwoko bw'abanyamurenge yaba ubuherereye mu buhunzi ndetse n'ubuherereye mu bihugu bitandukanye by'imahanga bushobora gutaha bukagaruka muri Kivu, nk'uko iyi repubulika yakitwa iya Kivu aho kwitwa Kongo y'Epfo cyangwa se ya ruguru nk'uko bigenda bitangazwa. Ariko kandi benshi bakomeje kuvuga neza ko balkanizasiyo igihe yaba idashobotse, na 23 yagakwiye gushaka uburyo iki gice cyakegurwa ku butaka bwa Kongo, ndetse na 23 ikaba yasaba amahanga, ndetse ikaza kuba yasaba u Rwanda ibi bice bikomekwa ku Rwanda. Benshi bati ibi ntibishoboka, abandi bati aha n'ubundi hahoze ari mu Rwanda. Ngira ngo murabizi ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibyiganjemo abaturage bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko ibihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose byahoze ari ku butaka bw'u Rwanda, nuko inkundura y'abakoloni niyo yaje gutuma u Rwanda ruza gukatwa ubu butaka, bitewe nuko abakoloni aribo batanze imipaka, birangira u Rwanda rutakaje ubutaka ndetse bunini cyane. Ubu butaka ndetse bigaragara neza ko n'abahatuye bavuga ndetse banakoresha ikinyarwanda ndetse n'imico ari nk'iy'abanyarwanda. Benshi baravuga neza ko ahangaho ubundi hakabaye hagarurwa ku Rwanda, kugira ngo n'abahatuye bareke gukomeza kugenda bishishwa n'iyi leta ya Tshisekedi ibashinja kutaba abakongomani. Benshi ntabwo babivugaho rumwe, bamwe bati mama 23 niyigenge, balkanizasiyo niyemezwe kuko n'ubundi ni ibintu bisanzwe bibaho, maze igire Kivu Republique nuko amahoro ahinde. Abandi bati ubu butaka nibusubizwe ku Rwanda, ndetse n'ubundi hahoze ari mu Rwanda ni ibintu bizwi, nuko umwaduko w'abakoloni waje ukagabura imipaka nabi utagendeye ku byahoze biriho mbere. Benshi barakomeza guterana amagambo ndetse banungurana ibitekerezo. Wowe uribaza ngo hashobora gukorwa iki mu gihe ikimwe muri ibi cyaba cyemewe nk'uko amakuru agenda abivuga. Gusa nubwo bimeze bityo kandi biturika byo biracyavuga ndetse biracyaturagurika mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice nka za Kisangani ndetse na za Rucuru. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko ibi byose hashobora kuba nta na kimwe kizashobokamo, ahubwo hazashoboka igisa nuko Tshisekedi azakomeza guhuruza amahanga, bikarangira 23 ibaye muri ibi bice, ariko kandi kwibamo itabibamo nk'igihugu runaka, ahubwo ibamo nk'inyeshyamba zabohoje ahantu, ndetse igihe kikaba cyagera ikaza kwirukanwa kuri ubu butaka. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora kuzagurana ndetse bikaba byateza intambara karahabutaka karundura, intambara ishobora kuzatuma akarere k'ibiyaga bigari kose gatigita, mu gihe 23 yabishizweho igitutu n'amahanga, by'umwihariko arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ive kuri ubu butaka nk'uko inkuru zigenda zibivuga. Ibintu bikomeje kugenda bigaragaza ko igihugu cya Kongo gikomeje kugenda cyumvikanamo ibitari byiza biri gutuma Tshisekedi ataryama ngo asinzire. Niba hatangiye kuza traces zo kuba yaga
kugaburwa ndetse ngo yamburwe ubumwe mu butaka. Nyamara ubu butaka buherereyemo amabuye y'agaciro akomeye cyane, nk'umwihariko mu gice cya Rubaya ahacukurwa akayabo k'amabuye yoherezwa mu bihugu bitandukanye ndetse n'ibindi birombe bitandukanye biri muri Kivu. Aha rero Tshisekedi niho hatuma akomeza gukora ingendo z'urudaca, ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatakambira Trump, akikoza mu Bubiligi agatakamba avuga neza ko azabaha buri kimwe cyose maze ngo bamuhe intwaro ndetse zikomeza kugenda zimufasha. Nubwo aba bacancuro ndetse n'abandi bari kuza kumuha umusada bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya kuri ubutaka bwa Kongo, ntabwo bimubuza gukomeza guhatiriza ndetse avuga neza ko iki gihugu gishobora kuzamwamburwa mu gihe amahanga yaba akomeje kurebera mu 23 ikomeza kumugabaho ibitero rutura nk'uko akomeza kugenda abyivugira. Benshi cyane bakomeje kwibaza kuri izi nkuru, bamwe bati igice 23 ikontorora ntihabwe ubwigenge maze igire Repubulika ya Kivu nk'uko byagiye bitangazwa, igire ubwigenge, ihabwe idarapo ndetse dore ko yatangiye no kubinugwanugwamo ndetse ize guhabwa indirimbo y'igihugu ndetse igire n'ibirango bishya. Abandi bati reka izi nyeshyamba zajya zihora zigabwaho ibitero bitandukanye na leta ya Tshisekedi biva i Kinshasa, ahubwo ibi bice byari bikwiye komekwa ku Rwanda maze amahoro agahinda, dore ko no muri ibi bice abahatuye bavuga ikinyarwanda, ibintu benshi cyane batari kumva bishobora guhita bifatwa nkaho u Rwanda ari rwatumye 23 kandi mu by'ukuri atari ko bimeze. Ibi rero birakomeza guteza intugunda ndetse n'ibiganiro by'amahoro bigakomeza kugenda bidindira ku bw'izi mpamvu, bigatuma benshi cyane mu bakurikiranira hafi iby'imirwano basobanura neza ko itazigera irangira na rimwe mu gihe hatabayemo kimwe muri ibyo bari guporopoza. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabije gufata amabuye Tshisekedi yayemereye, benshi batekereza neza ko ibibazo bishobora guhita bikemuka, nyamara nta kizaba gikemutse kuko 23 ibice irimo izakomeza ibikontorore, mu gihe Tshisekedi wabazi neza ko ibice bitandukanye birimo amabuye y'agaciro abanyamerika bazaza gucukura bazamuha igisirikare ndetse bakamuha n'abasirikare n'intwaro nk'uko bitangazwa, nyamara bisa naho ari ukumukina. Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje kureshya Tshisekedi, dore ko nawe yamugaragarije neza ko afite inyota y'uko bamuha abasirikare maze agasa n'ugurishije iki gihugu mu butaka ndetse amabuye y'agaciro. Za Rubaya ni hamwe muho Tshisekedi yemeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi mu by'ukuri atakontorora, hakontororwa n'umutwe wa 23. Ibintu benshi cyane bavuze neza ko ari amakosa akomeye cyane gutanga ibyo udafite ndetse gutanga ubutaka udafite, bikagaragara ngaho Tshisekedi ashobora kuba ari gushaka icyatuma 23 igongana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babe bagirana amakimbirane yeruye maze batangire guhangana, kuko yizeye neza ko 23 idashobora gutsinda iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu bikomeje kugenda bisobanurwa cyane mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi, by'umwihariko mu bijyanye na diplomatike. Ibi bikomeje kugenda bishobera benshi cyane, ariko kandi nanone ntabwo twagoma muri ibi ngibi gusa, reka twigire no kubiri kuvugwa mu mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru arasobanura neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu gishobora kuba ari kimwe mu bisirikare byagaragaje intege nkeya ndetse kikagaragaza uburyo bw'indisipurine n'ibyaha by'intambara bitandukanye, ariko hakaba hatarigeze hafatwa ibihano ibyo ari byo byose nk'uko byagiye bitangazwa. Benshi bakavuga neza ko amahanga akomeze kwanga kuvuga Kongo nabi kugira ngo akomeze kwisahurira iyi mitungo, byabaye siniteranya nk'uko bigaragazwa mu gihe ikibaye cyose cyegekwa ku mutwe wa 23 uba wagerageje no kugarura amahoro mu bice abaturage barimo. Ibintu byongeye kuba bibi cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaragaza. Rwindi muri teritwari ya Mwengo abapfuye bo ntabwo twaza kumenya umubare, ni benshi cyane. Kafunda 23 isubiye inyuma gatoya, itega mbushi karahabutaka itanya abasirikare b'abarundi bagera kuri 16. Imiborogo yongeye kumvikana mu wazarendo bafashwe babohewe amaboko inyuma, bagaragaye bashorewe nk'impene nk'uko abarundi babivuga. Ibintu bibaye bibi cyane. Minembwe 23 n'ukuri yongeye gutabara abanyamurenge benshi cyane bari batangiye kugabwaho ibitero na drone za kamikazi z'ubwiyahuzi zikomeye cyane zasandazaga ibisasu hejuru yabo. Abaturage bari bongeye kurira, kubabona barira batakamba ababyeyi b'imurenge byongeye gutera benshi cyane abarangamutima, ariko kandi igihe 23 yazaga gutabara benshi bongeye kuyiha icyubahiro, bavuga neza ko izi ari intwari. Ibi nibyo tugiye kuganiraho, ariko kandi turajya Kisangani kubwire ko indege ya FARDC yongeye kugerageza guhaguruka, ariko bisa naho iki kibuga cyamaze gushima
gushimutwa mu buryo bw'ikoranabuhanga yahise ishya ako kanya yo mu bwoko bwa CH4 ituruka mu gihugu cy'Ubushinwa Puezero. Imiripuko iracyakomeje ariko kandi ntabwo nabura kukubwira neza ko Gakenge ndetse ahangaha hafi na Minembwe hakomeje naho kumenekera amaraso nk'uko bitangazwa. Ni ibintu bikomeye cyane ariko kandi ndaguzengurutsa ndakugeza no mu Burundi aho ndi bukubwire uko imirwano iri kugenda kugeza ubu ngubu, aho abarundi nabo bavuga neza ko batangiye kwinjira mu ntambara yeruye na Red Tabari guturuka mu ishyamba rya Kibiri bagabaho ibitero rutura, mu gihe bavuga neza ko nayo yongeye kugira imbaraga zidasanzwe. Nta gutinda Rwindi muri teritwari ya Mwengo, amakuru aratubwira neza ko imirwano yahabereye yaje guhitana benshi cyane mu barwanyi b'igisirikare cya Kongo, by'umwihariko abigandemo Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC, dore ko abarundi basaga n'abafashe akaruhuko bagatererana izi ngabo maze zikishora ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravugwa neza ko nk'uko abaturage babibonaga bavuze ko ibibombe biremereye cyane byongeye kwifashishwa. Urwego rudasanzwe rw'imirwanire rwa M23 rwongeye kugaragara aho iri gukoresha ikirere bwa mbere mu mateka, dore ko yakundaga gukoresha ubutaka ikaza kuba yakoresha nka kajugujugu imwe nayo itaremereye cyane. Kuri ubu ngubu M23 nyuma yo kwigamba igitero gikomeye cyane cyagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, bikaba bishobora no kuza gutuma imiryango ikomeye cyane ibafatira imyanzuro. Nyamara amakuru avuga neza ko nta musivile yigeze ugwa muri iki gitero cyabaye kuri kibuga cy'indege cya Kisangani, dore ko iki kibuga cyahinduwe nk'icya gisirikare, ari naho haturuka ibitero bikomeye cyane byibasira ibice bitandukanye M23 ibarizwamo, mu gihe bimwe biba bitaturutse ku butaka bw'u Burundi. Amakuru aremeza ko M23 ahangaha yongeye kwakubitanira ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za Kongo nk'uko bitangazwa. Ahangaha Rwindi nyine muri teritwari ya Mwengo hakaba habereye imirwano karabutaka yaje gutuma ingabo za Kongo zihagwa ari nyinshi cyane. Abawazalendo babohewe amaboko inyuma, ndetse ndakubwira neza ko ahangaha ari naho benshi baboneye imirambo y'ingabo za Kongo nk'uko amakuru akomeza kubivuga. Ngiye kukubwira nakubwira byinshi cyane ariko ntabwo nakomeza inkuru nimwe nakubwira neza ko Kafunda M23 yasubiye inyuma gatoya igatega ambushi ikomeye cyane abasoda b'u Burundi. Imiborogo yongeye kumvikana ndetse hagaragaye M23 yaboshye abawazalendo nk'impene neza yabazirikiye amaboko inyuma ibajyanye mu birindiro, mu gihe abagombaga kuba haramforo bari bamaze kugira ubwoba birukanse bakwiriye imishwaro. Benshi bati uru rugamba noneho rugeze n'ahandi umwana arira nyina ntiyumve. Abasirikare baba M23 bongeye kwifashisha ikirere mu by'ukuri nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza, mu gihe igitero icyo ari cyo cyose cy'ingabo za Kongo zikomeza kugenda zigaba ku gisirikare cya M23 bakomeje kugenda bahagarikwa ndetse bakaza kuhahurira n'uruva gusenya nk'uko inkuru zigenda zibigaragaza. Aha Rwindi imiborogo yavuze hagaragaye imirambo myinshi cyane. M23 bongeye gukubita batabariye basa n'abafite imbaraga zidasanzwe. Niki kiri kumotiva intare za Sarambwe kuri uru rwego? Nanone Minembwe ibisa naho yongeye kwibasirwa ku buryo bukomeye cyane. Drone z'igisirikare cya Kongo zongeye kumishagiza ibisasu biremereye cyane mu kirere cya Minembwe neza aherereye abakongomani b'abanyamurenge. Ibi byaje gutuma M23 itabara. Iyi drone yari hagurukiye Kisangani iza ikurikiwe n'indi. Ahangaha niho bivugwa neza ko abanyamurenge bari bagiye kurimbukira, ariko M23 iza gutabara ndetse itanga agahenge ho bivugwa neza ko twirwanaho yasaga niyamanitse amaboko kuko nayo yagombaga kurimburwa muri iki gitero. Kubona aba babyeyi ndetse abakecuru bakuru bari kurira ndetse nyuma y'uko bari bamaze kuraswaho ku buryo bukomeye cyane, nubwo M23 yatabaye ariko bisa naho umutima wari wabavuyemo kuko bamwe muri bo baje no kuba barengwaho itaka nk'uko amakuru abivuga. Gusa ntabwo hapfuye benshi gusa, zimwe mu nyubako zabo zasenyutse, ibintu byabaje benshi cyane babonye amashusho, nanjye ndimo nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Bari kuri ubu butaka bakomeje kugenda baduha amakuru ndetse n'andakava zacu bakomeje kutubwira neza ko Minembwe bisa nkaho yasinyiwe kurimburwa n'iki gisirikare cya Kongo, nyamara M23 iri kugerageza kuba nk'umucunguzi kugira ngo irebe ko abanyamurenge bakongera kugira ubuzima nk'uko bigaragara. Ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bikubita bitababarira mu birindiro bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Kongo. Ubu
tuvugana. Amakuru angeraho aremeza neza ko Bangaboka ahangaha na za Kisangani hose ikibuga cy'indege cya Kisangani mu nkengero zaho hongeye kurokurwa amakompura aremereye cyane y'igisirikare cya M23 ndetse nta mbabazi na nkeya. M23 iri gutanga isomo rikomeye cyane ry'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Imiborogo yo yongeye kuba myinshi cyane, ariko kandi umuvuduko iza Sarambwe ziri gukoreraho bisa naho iki gihaha izi ngabo za leta ya Kongo zitakibona, kuko amakuru aragaragaza neza ko bakomeje kugenda bakubitirwa ahareba inzega. Abaturage benshi cyane bakomeje kwirukanka amasigamana bitewe n'amakompure yanyuragaho, ndetse Nyamugigima ikaza kumvikana ikimeze nka Nyamugigima mu mazu yabo bitewe n'imbunda ziremereye cyane. Abaturage bavuga neza ko iki gikompura inzu cyashoboraga gukubitaho yashoboraga guhita igwira abayirimo, ni nacyo cyatumye abaturage benshi cyane baherereye muri bice bya za Kisangani barara hanze kugira ngo barebe ko baza kuramira ubuzima bwabo. Inkuru zikomeje kugenda zigaragaza neza ko uko ibintu bihari kugeza ubu bishobora kuza kutorohera igisirikare cya Kongo, kuko M23 iri kubatibikana ibice bitandukanye birukankana amasigamana, ndetse igakomeza kugenda ikoresha na tekinike zitandukanye, mu gihe abacancuro baje gutanga ubufasha ndetse no gutanga ramforo mu bijyanye n'ikirere bo bakomeje kugenda basa naho akazi kabo kajemo inshishi. Isosi yabo isa naho yamaze kwangirika neza kuko M23 yaragiye yifatira ikirere iragikontorora 2-2, 5-5, ndetse itangiye no gukoresha drone zikomeye cyane nayo kugira ngo ibashe kubungabunga ikirere. Inkuru ziravuga neza ko kurasa kure kwa M23 ikoresheje imbunda zo mu bwoko bwa 255 aricyo cyatumye ingabo za leta ya Kongo zigira ubwoba bwo gukomeza kuba zasapurayinga indege muri iki kirere nk'uko bitangazwa. Benshi cyane barasobanura neza ko yari intsinzi ikomeye cyane kuri M23 kubasha kugabanya umurindi w'ingabo za Kongo zinyura mu kirere, kuko ni kimwe mu byakoraga intare za Sarambwe ndetse zikaza kuhatakariza abasirikare benshi cyane. Igisoda cy'u Burundi cyo ubu tuvugana gisa naho kitakibarizwa ku mirongo y'imbere bitewe n'uko bamaze gucikamo igikuba. Bamwe mu bakuru muri iki gisirikare bamaze kugandagurwa ahangaha Uvira. Ibintu birakomeye cyane mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru iteye ubwoba yongeye kugaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bijombo, abarundi bongeye kujombagurwa ibyuma nk'uko aka gace kongeye kuberamo imirwano ikomeye cyane. Agace ka Bijombo ni kamwe mu duce twongeye kugaragaramo imirwano ikomeye cyane. Karanga hari imibabaro myinshi cyane y'ingabo z'abarundi nyuma yo gusangwa kuri zahabu nyinshi cyane, bivugwa neza ko zari buze gupakirwa imodoka yari itaraza kuzifata ikamyo nini cyane kugira ngo zerekezwe mu bice bya Uvira ariko byegereye Uburundi, by'umwihariko ahagana ku mupaka wa Kavimvira kugira ngo zambutswe. Umutekano wari warinzwe kuko izi zahabu zitwarwa n'abakomeye, nta musirikare muto ushobora kugaragara muri izi operasiyo za zahabu uretse abagenda nyuma baba bapanuye, naho izi zigendaho abofisiye bakomakomeye ndetse bisa nkaho batumwe mu guturuka i Bujumbura ibukuru muri presidence. Amakuru yagaragaza neza ko aka gace ka Bijombo kaberemwe imirwano ubwo M23 yahageraga maze gatangira kurasana n'ingabo z'abarundi. M23 ntimenye neza ko impamvu abarundi banze gutsimbura ndetse bafite defense ikomeye cyane ari uko hari amabuye y'agaciro menshi cyane bayageragezaga kujyana ku butaka bwabo, nk'uko bari bamaze kuyaharunda iminsi igera kuri 6 nk'uko byasobanuwe. Mu gihe iyi modoka igomba gutwara aya mabuye yari itarahagiramo M23 yageze muri aka gace ka Bijombo itangira kurasana nabo nk'uko amakuru abivuga, ariko none Kangara niho hahereye imirwano ndetse harimburwa benshi cyane nk'uko haturitse ibisasu byinshi cyane. Imisozi isa n'iyamaze kuriduka, ariko kandi M23 isa n'iyari ifite aya makuru y'uko mu gace ka Bijombo abarundi bari kuhabera ibamba bitewe n'uko hari kubarizwa aya mabuye. Abarundi bamaze kurasana na M23 bigeraho basa n'abacitse intege, kuko M23 yasaga n'ifite imbaraga zidasanzwe ndetse ibarusha cyane. Iyi modoka nayo ize gufata izi zahabu yasaga niyatinze bitewe n'ibibazo by'umuhanda mubi, biza kurangira M23 iguye kwizi zahabu, aho bivugwa neza ko abarundi bari batangiye kuzipakira ndetse ingabo z'abarundi zirukanse. Amakuru avuga neza ko zirukankanye duke mu ntoki nyuma yo kubona neza ko batangiye guta
gutakaza iki gice ndetse baza kugenda bahasiga ubuzima ari benshi. Batakaje uyu mutungo bivuga neza ko wahise yigarurirwa n'iza Sarambwe, ariko kandi ku mategeko n'amabwiriza agomba gukurikizwa iyi mitungo igakomeza kwifashishwa mu gukora ibikorwa byifitiye abaturage akamaro nk'uko M23 yabyiyemeje. General Neva biravugwa neza ko acyumbiye inkuru igikuba cyamutashye ndetse asa n'uciwemo, kuko bivugwa neza ko yari zahabu ziremereye cyane ndetse bivugwa neza ko zari zimaze gukusanywa hafi icyumweru cyose zigomba gupakirwa zikerekeza ku butaka bw'u Burundi, kuko u Burundi budafite aho butunganyiriza izi zahabu maze zikoherezwa mu Bubiligi. Indege yagombaga gutwara izi zahabu yari imaze umunsi wose ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Kuri ubu ngubu basa naho bakamye ikimasa. Bijombo M23 yahigaruriye ndetse Kangara hari imirwano nayo yabashije kurangira M23 ihafite nk'uko inkuru zibigaragaza. Ariko nanone ndakubwira neza ko imirwano ubu tuvugana ikomeje kuba mibi cyane mu misozi ya Mundondo, ndetse nk'uko bitangazwa ku Mundondo hahiye mugani wa babandi, hakomeje kugaragara amasasu menshi cyane anyura mu kirere, aho M23 isa n'iyamaze gupanuwa ndetse iri gutuma igisirikare cya Kongo kitongera kugaba ibitero biremereye cyane muri izi defense. Ubu tuvugana indege yose yahaguruka Kisangani M23 biyireba kurya ibishobora kuyihanura yaba drone ndetse n'izi Sukhoi. Ibintu rero byatumye izi ngabo za M23 ibi bice zibishingamo ibirindiro bikomeye cyane. Uyu musozi wa Kundondo ni umwe mu misozi isa naho iri strategique mu buryo bw'urugamba, kuko biragaragara neza ko wirengeye cyane ndetse uhari abakontorora n'ikirere ndetse n'ikibaya icyo ari cyo cyose nk'uko bivugwa. Bijombo kandi uri kuri uyu musozi wa Kundondo abahakontorora cyane ndetse ibintu biri gutuma ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za Kongo zari ziri muri ibi bice zibarizwa kure cyane ndetse inyuma y'imisozi zikaba zitakibuka ndetse ko aka gace zari zarigeze kukageramo. Drone y'igisirikare cya Kongo yagerageje kuza kumisha ibisasu muri aka gace, bisa naho bitayihiriye kuko M23 isa naho yatatanye, ariko kandi biri kugora izi ngabo za Kongo mu gihe zakoresha drone kumenya aho baherereye maze ngo itangire kurekura nk'uko ibi bisasu isanzwe ibirekurira mu bice birimo ingabo izo arizo zose ishaka kurasa. FARDC ikomeje kugaragaza gutsindwa k'urugamba nyuma y'uko izi drone zangirijwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Bari kuba bafite amakenga n'urwikango ko izi ndege zishobora kongera guhanurwa. Igitondo rero cyakeye benshi bagaragaje neza ko imirwano yakomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye muri iri joro, ndetse ubu tuvugana mu rukerera naho haracyumvikana ibiturika biremereye cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Inkuru iravuga neza ko FDNB izi ngabo z'Abarundi bakunze kwita abadede ndetse na FARDC bacuze umugambi ndetse banawuhuriraho umugambi mubisha wo gukora operation karabutaka yari busangemo 23 mu madefense agiye atandukanye, ariko biza kurangira iza Sarambwe zirwanyeho. Operation y'igisirikare cya Kongo twavuga neza ko itagenze neza 100% kuko itageze ku ntego zayo kuko byari bipanzwe. Amakuru asobanura neza ko ibi bitero bikomeye cyane byakomeje kugenda biba, ariko benshi bakurikiranira hafi iby'urugamba bakavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo nyine zitageze ku ntego, kuko M23 yasaga niyamenya amakuru mbere ikitegura cyane. Ariko kandi Puezero ho ubu tuvugana ngo ni imiborogo nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Operation karabutaka z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ku birindiro bya Puezero byongeye kugaragaza neza ko igisirikare cya Kongo nacyo kiri gukoresha imbaraga z'umurengera muri ibi bice, kuko M23 yongeye kwiramanta ivuga neza ko ibi bombe biremereye cyane byongeye kuraswa, byongeye kurenga bikaza kwisanga byageze no mu gice kirimo abaturage gusa. Ibintu byabaje cyane abaturage batuye mu bice by'inkengero za Minembwe ndetse n'ahandi. Induru zikomeje kuvuga mu bice bitandukanye, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaragaza neza ko gifite inyote yo kwigarurira Puezero, ariko intera za Sarambwe zikaba zakomeje kuba zahabera ibamba. Ubu tuvugana ku murongo wa telefone twagerageje guhamagara abaduha amakuru ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo batubwire ibyabereye Puezero mu rukerera rw'uyu munsi, ariko bisa nkaho aribwo bari bakiryama bitewe n'amasasu yaraye avugira ahangaha nk'uko inkuru zibigaragaza. Amakuru arasobanura ko abasirikare benshi cyane bari bagerageje kuza gukavaringa bagenzi babo
muri ibi bice, ariko kandi inkuru zikavuga neza ko hongeye kwigaragaza ku buryo bukomeye cyane kwa Madubu yaje gutanga umusada, ndetse M23 yari yanagerageje kugenda ikaza n'uburinzi kugira ngo abazarendo batongera kwica muri humye, maze bakerekeza za Minembwe aho bakomeje gukorera amabara y'ubusahuzi ndetse no kwica abaturage. Inkuru rero zirakomeje kugaruka ku nkuru zemeza neza ko Sange na Fizi naho habereye imirwano, ndetse amakuru akavuga neza ko ibitero bitandukanye biri gukorwa ndetse biri gutegurwa, ibyinshi biri gutegurirwa ku butaka bw'u Burundi. Nta ntego biri kugeraho, ibintu biri gutera benshi cyane kwibaza uko izi ngabo z'u Burundi ziri kubigenza, ariko nanone benshi bakavuga neza ko nta kundi bishobora kugenda mu gihe M23 yabakinnye umutwe, ikaba iri mu misozi miremire aho rokete zayo zishobora guhanura indege iyo ari yo yose. Ibi rero bikaza gutuma iki gisirikare cya leta ya Kongo kigorwa cyane mu gihe cyari gifite imbaraga mu kirere, nyamara M23 ikaba igerageza kugenda izibira ndetse igahagarika aka karindi n'izi ndege ziba zishobora kuguruka muri ibi bice. Imirwano yo ntabwo ishobora guhagarara ubu tuvugana, gusa nanone imirambo yo ni myinshi ku mpande zombi nk'uko bigaragara, ariko kandi inkuru tutabura kukubwira ni inkuru yemeza neza ko ikibuga cy'indege cya Kavumu ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugerageza kugabaho igitero, ariko birangira bitagenze nk'uko babitekerezaga. Imirwano yo irakomeje nk'uko amakuru abivuga, ariko hakomeje kugenda hagaragara ibisa naho bidasanzwe nk'uko bitangazwa. Imirambo yo irakomeza kwerekezwa i Bujumbura nta gihindutse. Ni inkuru ibabaje kuyibara, bisa naho bigoye, ndetse no kuyivuga bisa naho umuntu agira ikiniga. Ni inkuru y'akababaro cyane. Kuki ubwoko bw'abanyamurenge bukomeje kwicwa n'ingabo za Kongo? Kuki M23 igerageza gutabara nyamara igashinjwa ibyaha by'intambara ariyo? Mu by'ukuri benshi ntabwo bazi ukuri, gusa ku mirongo y'imbere ku rugamba hari kubera ibidasanzwe. Ni mu gihe Kisangani hongeye guturuka drone zigera kuri 3 z'igisirikare cya Kongo FARDC zigaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Gakenge ndetse na Minembwe nk'uko byagiye bigaragazwa n'abaturage. Izi drone zaje zirekura ibisasu, dore ko harimo na drone y'ubwiyahuzi y'ubwoko bwa kamikazi yamishe ibisasu biremereye cyane. Kubona ababyeyi b'abanyamurenge ndetse abana birukanka, abakobwa b'abanyamurenge bashimutwa na wazarendo zibakorera ibyamfurambi, ibi nibyo byongeye gukora ku mitima ya benshi, baza kuvuga neza ko M23 ikwiye guhabwa uburenganzira ubwo aribwo bwose, maze ntihagire uwongera kuyikoma mu nkokora muri ibi bitero ndetse no gutabara. M23 yaje kugera muri ibi bice isa naho itinzemo gatoya, iza gusanga ibintu byacitse cyane. Iyicarubozo byakorewe kuri ubu butaka bwa Minembwe by'umwihariko mu gace ka Gakenge byaje gutuma M23 yashinga ibirindiro bikomeye cyane biza guha umusada ukomeye cyane MRDP cyangwa Twirwaneho yari iri kugerageza kurwana kuri ubu bwoko. Abasore b'abanyamurenge bahisemo kujya muri Twirwaneho ndetse bagakomeza kugenda bahagarika ibitero bikomeye cyane bya wazarendo, basa n'abarushijwe imbaraga bitewe nuko yifashishijwe ikirere ndetse mu gihe bo badafite ubu buryo ubwo aribwo bwose. Kuri ubu M23 isa n'iyamaze gushyiraho uburyo bwa defense bwo kurinda iki kirere cya Murenge, ariko si hose. Na n'ubu tuvugana drone z'igisirikare cya Kongo ziracyagerageza kuza kurasa, ziri guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyamaze guhindurwa nk'icya gisirikare kugeza ubu ngubu. Inkuru ziravuga neza ko amashusho yagaragaye y'amasegonda 52 nk'uko bigaragazwa, bisa naho yafashwe n'umwe mu basore batwirwaneho. Hagaragaye abanyamurenge benshi cyane bari kurira nyuma y'uko hari hagaragaye imirambo myinshi cyane yari imaze kwicwa n'iyi drone. Benshi bakavuga neza ko hagaragaye kandi abakobwa b'abanyamurenge bashimuswe na wazarendo, ndetse aho bivugwa neza ko bagerageje guteshwa ariko hicwamo 3 nk'uko amakuru abivuga. Biravugwa neza ko wazarendo isanzwe iza muri ibice gukora urugomo rurimo ndetse no kugenda bashimuta abana b'abakobwa bakajya kubakorera ibyamfurambi. Ni inkuru ibabaje kuyibara, bisa naho bigoye, gusa ingabo za Kongo zongeye gukora amahano. M23 nubwo yatabaye, ariko kandi bisa naho itahagereye igihe, kuko intare za Sarambwe zabarizwaga mu bice bya Puezero aho zashinze defense ikomeye cyane, nyamara izi ngabo ziza kwifashisha ikirere ndetse izindi zica ruhinga inyuma nk'uko amakuru agenda abitangaza. Ni inkuru zibabaje cyane ndetse ni inkuru ziteye ubwoba. Benshi cyane bati M23 ikwiye kurekwa ikaba yakisanzura muri ibi bice.
Imirwano ikomeye cyane yongeye kubera mu bice bitandukanye, by'umwihariko ahazwi nka Puezero mu 23 yongeye kwashinga ibirindiro ndakuka nk'uko bitangazwa. Operasiyo karabutaka zakozwe, biravugwa neza ko zahitanye abanyamurenge, ariko kandi operasiyo za 23 zo gutabara aba banyamurenge nazo zabashije guhitana izi wazarendo zari zagerageje gukavaringa ibice byazo ndetse zikagenda zirwanaho, ariko biza kurangira mu 23 itangiye gukoresha imbaraga z'umurengera kuko yari yamaze kubona neza ko izi ngabo ziri kwizera intwaro ziremereye cyane ziri kunyuzwa mu kirere, zirimo bibisasu biri kwiyekurwa n'iyi drone. Benshi mu basobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo babonye ahangaha baravuga neza ko mu 23 yaje nk'umucunguzi, ari nabyo byarokoye aba babyeyi b'abanyamurenge bariraga baboroga mu gihe babonaga aba wazarendo bamanuka ku misozi bivuga ndetse barasa amasasu menshi cyane mu bice baherereyemo. Aba babyeyi ntaho bari bafite ho guhungira ndetse uretse gutakamba abandi bagasenga. Ni inkuru igoye kuyibara, ni inkuru igoye kuyivuga, ni inkuru iteye amarangamutima menshi cyane ku bakomeje kubikurikirana. Bavuze neza ko aba wazarendo ibi bari gukora umuvumo wonyine utazabakundira kugira aho bagera mu 23, kandi ikabisa nikomeje kugenda yihesha icyubahiro ndetse isa naho izamura amanota, nubwo imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'amahanga atabibona, ahubwo akomeza kumva ibyo Tshisekedi ababwiye ndetse bagakomeza kugerageza gufatira mu 23 ibihano bikomakomeye nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza urujijo rukomeye cyane kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana aha Gakenge ndetse na za Minembwe, nyuma yuko drone zari zahagabye ibitero mu 23 yagashinze ibirindiro irahakontorora, ababyeyi bongeye gutuza ndetse bararyama bagasinzira bakanywa amata, nubwo inka zabo zigererewe n'abawazarendo bajya kuzirya nk'uko bakomeza kugenda babitubwira. Nanone ibintu bikomeje kugaragaza neza ko ibi twababwiraga bigaragaza izi mpfu zikomeye cyane n'ibitero biri kuba Minembwe. Amakuru aremeza neza ko abaturage bo mu Minembwe kuri ubu batigeze baryama, bakomeje kuzutaguzwa ndetse baterwa ubwoba na drone zikomeje kugenda zitambuka muri iki kirere. Ibi bombe biri kurekurwa na drone zo mu bwoko bwa kamikazi ni bimwe mu bihangayikishije aba baturage. Inkuru zikomeza kugenda zigaragaza neza ko ibintu bisa naho bitari bworohe. Abaturage bakomeje gusohoka mu mazu yabo ndetse wazarendo nazo zatangiye kongera kubagabaho ibitero. Amadubu arwana ku ruhande rw'igisirikare cya Twirwaneho akomeje kugerageza gutanga imbaraga zayo, ariko bisa naho igisirikare cya leta kiri kubarusha imbaraga bitewe no gukoresha ikirere, maze n'abanyura ku butaka bakaza kwa divansinga bakaza guhangana n'amadubu mu gihe adafite amarokete ndetse n'ibyo gukontorora ikirere cya Minembwe. Kugeza ubu ni inkuru zikomeje kugenda zibabaza benshi cyane ndetse zigasobanura ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya MRDP Twirwaneho bakomeje kugerageza kurinda ubu bwoko ndetse bw'imurenge, ariko mama 23 nayo ikagenda ibafasha. Ubu tuvugana mama 23 yaje gutanga ramforo. Amakuru aturuka hakurya mu misozi miremire aravuga neza ko ndetse izi ngabo za MRDP Twirwaneho zamaze kubwirwa neza ko zigomba guhagarara mu madefense atandukanye, maze mama 23 igaturuka inyuma ikareba ko yasyonyagura aba bawazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kugaba ibi bitero bikomeye cyane mu bice nka Minembwe. Ni ibintu kubibara bisa naho biri kugorana kuko bisa naho atari intambara muri bice bya Minembwe igamije kuyigarurira, ahubwo bisa naho izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abawazarendo bagamije gusenya ndetse no kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Inkuru zibigaragaza zose zigaragaza neza ko harimo kwibasira ndetse no gushaka gutsembatsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge, ariko kandi bisa naho abanyamurenge Imana yabahaye umugisha kuko bari kubona imbaraga zo kubatabara ndetse bakaza kugenda bagerageza no kwirwanaho binyuze mu gisirikare cya Twirwaneho MRDP. Amadubu yakomeje kugenda agaragaza neza ko yamaze gushiraka ubwoba, nubwo izi drone z'igisirikare cya Kongo zitoroshye mu by'ukuri guhangana n'ufite ibirwana mu kirere, bisa naho wowe utabishoboye cyane bitewe n'ubushobozi, bisa nkaho biri kubagora, ariko nanone bitewe n'uko mama 23 ifite imisozi miremire itandukanye bisa nkaho biri kuborohera kuko ishobora kubafasha guhanura izi drone ndetse n'izi ndege zikomeje kugenda zibagabaho ibitero ndetse ibitero bikomeye cyane tutatinya kuvuga neza ko ari bimwe mu biri gushegesha ndetse bigatera ubwoba aba banyamurenge baherereye muri ibi bice.